Kepada Ananda, kamu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Faida asyila humaira. Coba tunggu nebaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada Faiza Asyila Humaira. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta selanjutnya dengan nomor undian 010 atas nama Afkal Al-Fayad, atas nama Afkal Al-Fayad Ananda Tengku Zulfikar. Kepada Ananda kamu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka wal abtar. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. terima kasih kepada Afkal Al-Fayad. Para pengunjung yang dirahmati Allah, Afkal Al-Fayad, kami ingin mendengarkan sebuah ayat surat yaitu An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu Jubirabbil falaq Qul a'udzu Rabbin nas Malikin nas Ilahin nas Min syarril waswasil khannas Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas Minal jinnati wan nas. Terima kasih kepada Tunku Afkal Al-Fayad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan le, tepuk tangan le. Baiklah. Untuk peserta selanjutnya dengan nomor undian